Makanya niyo po kalalam ining pakanting loti makalbog kanita. Pakanita pong daalipat in Danong. Kaya ni naman pong Abacan River. At pauli na po ning kasopa na po ning CLTV News Team. Iparatang ka rin ning pamuntok na ning flood control. Mika project po kaya ni particular na yung DPWH Pampanga 3rd District. Isama siya po at itang swala na rin ng Hortelano iya pong may ramdam. Uling mabilis ng kakatiing Danum pauli na ning mas maragulatosang akebit na king flood control project IT king barangay San Jose, Malino, king Mexico, Pampanga, mayakit ing masanting at tubo daring mais ng Rolando Sumang at tatandanan itang Rolando ing metong kareng Hortelanong sinaying king CLTV 36 inyang Agosto ning milaba sa Banwa king pangasira daring kayang tanam pauli na ning albog. Kasi agad nilwaling Danum king bayong gawang flood control project uling mangalatila kanuding tosang apakalage nung no ka rin dapat dadalan mabilising Danum. Inya pa salama kanu king pa mga tok ning istasyon king Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 bang agad yang solusyon na ning problema. Ita pong structure may gawa po kaya king flood control. Nung ere po agad i-aksyonan po ita. Lalo po yung maragul. Ang maging problema kasulukuyan po yung milyari po kanita niyang munera na pong galon. Pa po mayari may makbong na po kanita itang flood control at kaya pong scrapping ka rin. So, kimpahuli ko ang po na ng CLTV, may ka-aksyon at agad-agad ang milyari po itang anti kanita. Nung lalawen ne birong sukad at daguling tosa nga binili na ng DPWH kumpara ketang dati. Ining lugal kasing iti, ing sasapuking Danum ibat king upstream partikular na king Angeles City, pababa king Kapata Distrito at paluwal king Manila Bay. O ini po, iyo ko po kanini, king itapon dati na nini na makaniniya po kalalam, po kukulang king 8 feet po lalamini mula po katambabaw na ning control. Kambe daring Hortelano king balena ning Mexico, matulaya kanu itang Rolando, nating istasyon amakiramdam at sinaw midinan solusyon ing karelang saingsing. Inya king pangaresolba ning karelang problema, migid ang malino ing panakitan king karelang kabiyayan king pamagnasik. Yung pong CLTV, metong niya pong maragul, maulag kaya kami po lalong-lalo na malating negosyante at anti kareng Hortelano. Noong alata pong CLTV pa lang yan, ikit-ikit mi po, kami pong mangalati. Aluang lapitan na pisambungan nung alwa mo po yung CLTV at makagawang action kaya tanganti kanitang malilyaring problema, lalo na talagang may nga perwisyo kaya po kanita. So, maragulya pong pasalamat kaya kami yung CLTV. Naning action man naning kaya katamo pong Balen, Kapampangan. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.